Voilà, assalamu alaikum, mihiro mo kala hinde mangi turu mo mihiro kala list dunu jono dal go Jama TV arani kadi hoti article 224 jalam jo anika len le 5 août 2023 donc ande anika de leon no yata ba quoi hay anika de hoti ko article 224 jalam dara men to do ya fo seda tadru mangong seda parce que ko amputation wadi ha woni émission on hawtiri ni hande ay don andi ko 14h30 doona wargol ha e 15h30 hande non afrique do 16h comment dire afrique do 15h39 kono ha joni bonali hala la wayno gol dal hade kon jodo sivon andon vraiment hande kay hiden en direct samne wana régie jodi be do be wana sabande hewtuden do hade ko émission mi adi 224 DJ Lamzo e don andi tous les samedis et tous les mardis ko ni wonirta ko ma wela hade don andi nyande ko piji kesi hade regis a Paris donc may ndare morso Aisha Kindia arten ko plateau men adi 224 DJ Lamzo e don andi nyande ko ma wela ka so a Paris do to may ndare so Aisha Kindia sina dum kadi continue nga famiga voilà merci hade ko ndem berde don woni ko on gorko don e don andi Aisha Kindia vraiment ni ay ko woni wadi go gina gon lagina ko don andi men etani machallah ko watta ko no fotno laba hay don andi damanno invité bana normal vraiment kambe gadi e Afrique tirombe woni mum vraiment ve musical long andi nyande ko piji kesi ni mo téléphone non afi sama donc on wadi 78 116 82 38 78 116 82 38 wa woldu la men en direct Jama TV donc andi Jama TV dal ko fi lagine 224 e Sénégal woni Sénégal en jon Guinée jon Congolais jon samina do wana grand alpha donc e donc rivende samina foto na seda merci beaucoup bébé Fatima donc Dalifort kankadi samina don foto na seda hare ma waccu gol don invité jon wa hiro golo samina téléspectateur ben men dago Jama TV ben hare wa perdante go don andi go jakanta jonni ja assalamu alaikum grand wa alaikum salam Sénégal nyanga def nyangi fi ok hare yon hoti ande c'est la première fois la ino go joro dans un plateau wala ouvert. Non, c'est pas la première fois en argol de plateau, mais non allang weltare côté gon hande mi ardi Sénégal ga mi hoti Jama TV fi andingol fan be ambe lang ari ga fi projet ji bus fi toujours piji go quoi. Ko non hewtini lando fi hollugol be toujours golle den no continue daraki. Ouais. Hare piji din dal no continue daraki hare on nani golle den ko dum c'est la première fois moi de Sénégal mais ça y joni par exemple ko projet adata projet afami hare da wani tingo Jama o inde den e yettore den Jama wa fam gol non taw après non continue no inen tigi ko Thierno Alassane Sow l'état civil ko Thierno Alassane Sow me be noddira lan Hassan Besta ka musican Hassan Besta voilà Hassan Besta ko musique hare on nani Diallo Alassane Sow non Thierno Alassane Sow la yetta so ben ngandi yetta so ben ouais ko yetta Diallo ben buri yetta so ben kon non ay yaara be yetta so ben ko gotum fo awa ok voilà hare on nani hande ko menenga makko woni do c'est la première fois moi de Sénégal oui afedi ni ko c'est là qu'on a écrit au Sénégal il faut que gotum c'est la même famille c'est la famille dal mi wata enugol hare Diallo Alassane non Diallo Besta dal mi dal quoi ka Hassan Best hare Sénégal ko non ko ni ira Sénégal na weli wala taw Sénégal avant tout d'abord comme ini Sénégal comme yi ko nga no weltini lang parce que be accueilli lang be werni lang vous voyez faut no weltondirani en plus kadi be wadi on tigi pay ko mabbe quoi ça fait goto wi ka ki on ti sari no kure tay faut no weltinima no badni tuma non tun hare ko bus quoi ko bay mi ay wana kona ki ni Sénégal ben na gotu comme vous savez comme no wona kona ki don ga taw na gotu o 26 ko gotu wata wana ma o 20 hare wana gotu wana ma piji di no sedi me ko seda ko wana on to sedi ou fi affaire production et management on voyez c'est pas facile hebugol sa ari no kure ka andaka hebugol relaxation jigo tun de wotere wawata wonde quoi tu vois parce que menen ko min hobbe do min anda do ko lagine min yuri min ari do mais ko projet addi min mais quand même faut no woni gotu nun quoi yimbe ben akki demen fan jidin kan no noddude men quoi tu vois alors que ko non tun sendi ko sabu ko on tigi taka kon sina dum inne foko gotum parce que musique on ko chanson quoi ko chanson tu vois voilà mi way no gol affaire de musique gila nadda fe musique ko kombende ane
fuɗɗiɗa o fedde musique watta ko gila mi débuti carrière an fuɗɗi enregistrement on ka studio yaltina non ko 2021 mi fuɗɗi yaltinde mais haɗi mi fuɗɗinoke avant ɗum haɗi mi fuɗɗinoke ko neeɓi mais ko 2021 on min fuɗɗi projet amen on quand même ouais. mais joni a yeeyi joni wona site youtube ji buyɗo hayno waɗi noon soñji bus mais si ya futi keɓe to goto añilay ɗino fois luta ɗiɗi ko kono waɗa no haade feƴƴi joni gollaki ou bien kono waɗa peut être mi naati ko scène ma ɗo mi tawi ko comme ta wona de clip goto mi sikki morceau goto woni toon mais kono depuis 2021 ko ɗiɗon produit ɗi to waɗa ou bien aɗa kono non ka chaîne à youtube soñjino toon ko yata 10 titres e clip kan no toon 2 clip no toon e vidéo ji ko mo waɗi freestyle ni non fo no toon mais quand même min on mi supprimali en plus kadi mi supprimata parce que musique on ko histoire ko andi to kawɗa ɗon ndara kadi ko fokkituɗa ɗon na fiyara évolue a heeɓi piiji go innata a supprime e piiji wonɗi ɗin mbawa ko ɗin ɗon walluma avance uɗa quoi tu vois alors que moi je continue en plus kadi mi supprima ta fuska chaîne an en plus ɗan tori kadi mo be kala wonɗo gollude watta innu supprimay piiji ɗin ka chaîne mum fi waɗino goɗɗum hanki hande évolue ma hewtino kugo ta innu supprimira e fi hewtito parce que ko histoire doit marque d'histoire man ko ɓuri fotude ko a tampu settoɗa ka musique tu vois voilà alors que c'est pas facile mais quand même on est là on est là pour tout voilà ouais awa donc ay ka haray nani affaire ji ɗin waynade gol ko 78 116 82 38 hande vraiment ɗo gandi ko noon affaire wonta harana woɓɓe wawi argol ga harana conseil addiɓe hara wona hande on ko invitation addi ɓaɗa ko kam jar argol comme maɓɓe argol andugol sanne argol kadi projet ji ɗannana warma vraiment kamɓe kadi ko ɓurta pikid ɓeyditingol kirti guinée gon haray haray ma ƴetto goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum ok voilà so no wawi men noddugol men haara o nodde men ko télé to noddu men ko téléphone ga o nodde men ko télé so noddi kay ko télé on ɓuyti e télé mon ɓaawo téléphone on en télé no accindiri seeɗa si wawa men noddugol yewden hande vraiment no gandi ñando ñande ko piiji kesi ñando ñande ko piiji kesi haɗa ɗo wawi noddugol men ko noddan ko téléphone nan haɗa ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum voilà hari waton on ɓuuɗa télé mo gon taw si wawa on jewdugolle en direct ko en direct wonɗon on anda wona e radio wonɗon wona e ɗum ɗo wonɗon o famay haara jama o ɓuyno winande lanɗo ɓe ñala vraiment ɓe fiiɗi nangol voix ma on seeɗa ake bala image no ya taw jama o anda ko waɗa ko il faut que taw voix taw nano taw ay ka mayn min simi sonjike andu ko fima yiɗo yondo ko fima simi tampi andu ko fima bebi ko fima wata siku ida marisina badola mbaɗa laba juɓe no ɗuɗi ko wantumi fala min ko wantumi fala batolan fijidenga baygi gongol yiɗa sonja juɓe no ɗuɗi ko wantumi fala min darumi tay min mi yeggitatama jiwongol gigol ko fima waɗi woɓɓe gono fima woɓɓe gono feti fima sina min ay goto heɓatama wata anu mi yiɗima goɗo gojeya talan ko mi fima ko an defata mi ñama bebi o ko wowlata mi fama ya joma tv bala on nani jama tv peji ɗi no waɗi peji haray ƴetten goɗɗo kadi ko ligne allo assalamu aleykum janto alhamdulillah inde nge toon ino nodda men on to dj acci depuis de barñe no wawi gara ko sonno falade man daɗi ɗon quoi si c'est possible son hombo e mum tamsir eɗan ni quoi tamsiru eɗan ni nan ɗaɗo so yeɓitan ɗi so yiɗen taw quoi tamsir égal lo eɗan ni ok ala probléme taja men dare ok hande non kadi guitaɗi men voilà merci beaucoup ok voilà on nani haray tous les samedi koni wonirta ay ande noon la yetta ba nani lando jasede dum ay ka reji ande noon ande reji wana piango palato do de ande on no yetta ba no do jatum seeda quoi ay non haray be grand men tamne be fota wana seeda haray hande ko enen makko woni do haray reji de waya gol daren image on arten e makko bayde ngandi hunde fof balaɗe sidane ɗon ko ma ndara taw ko waɗi kon taw min andi ko waɗi kon mbawi c'est extraordinaire mais
ko jama wata vote go kadi non kadi ka Ouais, ande non. go nane be mawbe goni na golle ko awdi jommu nga wala golle moƴƴo ko awdi jommu nga Voilà. Hein? C'est ça ko go Eyo, ngam parce da que mi boyi mi expliquer wana oɗo tama jala hannilam fima mi Ouais. kadi mi yima ko de socioji ay mi ha hande Allah waɗi jodi ɗo plateau ɗo andi wonde fof ko sabon hunde ay fof ka- ko sabon. voilà régi mayin daren merci on nani simi heeɗima mi ɗaynatama simi heeɗima mi ɗaynatama ƴetten goɗɗo go ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum no ay inen ngettoni no nodda men on to voilà ayi simi heeɗima mi ɗaynatama lawaynugol o oɗo ko lil namina galil bot ko El Comoriano waɗi image o nge non oumen We musique on ko El Comoriano waɗanime mo quoi clip on ko Metti Med. medi Metti Med réalisateur, le grand réalisateur. grand ko ɗi yiɗo onon kona kiddo nga ara ƴettangoɗo kadi DJ allo assalamu aleykum hiɗon en direct ayo ndiga imam buyo nam ala ɗum janto alhamdulillah inen nge to ino nodda men on to koma dalfa jal wonɗo ɗo kadi amadou koma dalfa jal wonɗo ɗo kadi wonɗo ɗo e ñartali bena tali ɓerna tali ay ok kono yewta ɗon fi artiste ande fi invité jo min o gay hande vraiment affaire ji ɗi no yetta diallo ko hande min tan yetta ba ka ay kono inata ɗon e grand jon ɗon parce que grand jon vraiment o waɗi ko ay ah ok voilà oɗo volume ɗum ɗo makko no ɗuuri seeɗa ɓutte télé on si wawi famodirgol Ouais, en tout cas clip on ko Metti Med réalise mo song on ko El Comoriano waɗi mo o Conakry kadi mi réalise fof simin ari ga. ok voilà joni ɗum ɗo koko wata ɗo exact ɗa waɗi ménage waɗa producteur walla o fen noon ko an juuɗe ma tum liggantata kocco ha heɓana ɗum ɗo o fen no woɗi uttiro ɓawo La mari équipe wonɓe wallitade lan wonɓe wallitade lan hono lan gollidude structure rue 15 mi manaje producteur nini ko min improd woni gollidude improd ko maison an on non nini ko min ɓen ɗo woni gollidude quand même mais meɗen yeeli kadi yawgol à l'international parce que musique omo be ko naɓu han ka wawi ɗon mais quand même meɗe wadde effort ji ɗin fo piiji ɗin fino moƴƴira parce que meɗe mari projet ji ɗi yaltali ko ɗum watta min na ɗo yeeli kadi kono kotteji heddi ɗin kadi ɗo yeeli woɓɓe go ara kadi wallito par ce que si woodi wonɓe ɓaawo il faut kadi woore kadi par ce que haare no woodi par exemple haare no woodi ko manque mum il faut que ɗum fof laɓɓine ha foti anda par ce que hande wami ko direct wonɗa ɗo andi ko Sénégal wonɗa andi Guinée konko ɓeyde ko Guinée Sénégal na gotum wawi lan gollidude producteur kono min fermana goto bafal kala arɗo kadi tawi no wawi wadde ɓuuri ko producteur jango woni wadde kon meɗe wawi wadde collaboration mi wawa yewtude mi waɗa ko hani ko min gollida aray ɗum no na ella quoi mais en ce moment là miɗo e maison miɗo gollidude kadi management foye mum miɗo wondi équipe an o mais quand même meɗe woni ouvert fi jama on fof kala falaɗo wallitade de plus aray meɗe woni ouvert voilà koyngal mon Dakar ga parce que mi yehi joni yimɓe buyno doga El Comoriano ara ko joie ga bit hoota ko honno watta ɗum ɗon par ce que ta nani buyneɗo wawi yeede artiste ɓe Guinée ɓe minna onon ga il faut que immoɗo yama Guinée joni noon Guinée ɓe noon heno dogude ara ga ɗaɓɓugol instrumental ya hoota walla moƴƴingol bit ya hoota e joni te minen ga minen inna ɓe wonɓe ga ɓen comme jarona adi yimɓoɓe ga ɓen kim jo ceene min e ono so woni ga on hoota a guinnaare moylol a faami to noon buy a yeeɗo wona studio wona pada wona ɗe balɗe remi tawi ɗo wona yimɓoɓe artiɓe janduɓe a faami ɓen kadi ko Guinée iwi ari moƴƴingo ga joni noon ko honni watta ɗum ɗon quand même ɗan affaire musique on c'est une question de chance wano Conakry meɗe mari toon de grand réalisateur mais El Comoriano kam so melodi e eddiɓe go jigui on débute mo ɗuuɗi wonɓe ɓen lignon mais quand même on tigi na wi ko nokku ngotu watta ya arda waɗa seeɗa araɗa waɗa seeɗa après sa hawtidiro noon ko anda ko musique on mo naɓatama tigo alors que min jinda e woni mi waɗa kaɗa mi waɗaɗa seeɗa quand même miɗo préparé quoi ko ɓay Dakar ɗo fi mi nanay kadi woɓɓe kadi no inna comme joni Guinée wona toon affaire ji ɗin ko ga ɓuuri wongo moins cher heeɗi toon walla ofen ko ga ɓuuri joni ko wondu ga ɓuuri o wondu toon ɗum ara est ce que ɗum no musique on ça dépend studio on no way noon
andi ko benni kon CFA on frangine on c'est différent mais quand même ça sensi ata fayda faut ko gotu no ngasi no burdi ko seda tu vois alors que wana fi prix on inugol menen do menen musique ko satti o ma studio ko satti o tawtuno laabi sino laabi hare gollugol no wela men parce que ko international men fa la yawde tu vois ande sa ndarete trace ma ndarete wano Jama TV do mano kugo ka heddi il faut que wada golle mojje den alors que men jinda e woni me wada projet jamen kala ka men tay no jandi no mojji meden bashi dum do meden gollude quoi ko do woni projet amen okay voilà hara on nani afeji dino yar gol non dali golle de landaki fi studio goto wonda walla ko no golle dañu landi dali kala ko yorata no arrangement o hare ko ma yara don kakto wala golle de laabi o dali golle de laabi hare ko ma yara don hare yette goddo ko ligne allo assalamu alaikum voilà merci hara samne no wana grand Amirou depuis Malika be kam ga be ndade en direct Jama TV samne non ga wona be grand yo ben don ha gadi be timbi Madina e leluma tunturum be kundara jawbe dal samne fo nga jala goto merci beaucoup Mounass Ngor samne mon ka gangari foda be ngor kam ga be ndade Jama TV aray jette ngor ko ligne sharen kari assalamu alaikum ku télémon abu de télémon ton janto alhamdulillah inde nge toy non dame ngonto voilà so nodde on bude télémon ngon seeda télé nge téléphone no accendir haray régie prépare nan don sayfon bernde anden yangay lang wala hiday lan dal banda hon nga mun dal après non do ngandi nyando nyande dal ko pj artijon no do haray no wandu ko 78 116 82 38 78 116 82 38 ido ngandi nyando nyande ko pj ko sabo no ngati jo wondo gawon iwa ya Guinée e won ton iru wondo ginon iwa la Sénégal non fo e labbine do poste anden parce que pj dina wari pj voilà wi berdan fenani lang ay mashallah Guinée nyota wadi ko labba vraiment nga hebay kadi ko labba sa wadi ko moji abe kadi ko moji ay on weltan den kan wana Akim 224 o yi vraiment trophée Macon e oto ko ka kon vraiment ko du woni e neddo kala sila wadde hunde den wone an partage lan abonné don andon min kadi si mi ha alo ko ilan ko non affaire on wolde parce que dande haytina sabo min ko mokete kon ton monto don o fi Guinée si wala ma hare ko enen fo wala fi Guinée nyon si wala ma hare ko enen fo wala la way ngo mo gangadi wade mo remercier don e Akim 224 jiki dey ka Akim no weltana félicite mo vraiment parce que ko golle makko de yobi mo toujours benni ko golle de yobata sa wadi ko moji Allah joni ko moji parce que il a beaucoup fait hare de ko ligne donc allo assalamu alaikum voilà c'est bon wadi ande il est parmi les meilleurs comédiens on peut dire même en Afrique do ide wayde mo tawaye folube ben quoi parce que piji din fo sikini no hebi ko jamo landi no kon e TikTok ka wala no ko manke mo hebi 10000 wala ko min ngoje il a je crois qu'il a 10 millions de vues 10 millions d'abonnés 10 millions d'abonnés sur TikTok yi trophée Macon de féliciter mo de weltani mo de encourager mo kadi de plus parce que de balde hari mo Mali musiki hajo mo Mali ouais non là je ne suis pas mais quand même do mais encourager mo de plus yo gollu parce que ko dum golle de yo bata golle makko de ngaddi mo ando quoi ko ndo kadi nabata mo yeso allo wa assalamu alaikum ina ngi toni no dame ngonto Walaikum salam. Ina ngi toni ina no dame ngonto Lamarana Salfat. Lamarana Sal depuis Paska. Oui. Ok, ko hamba mbo kanta don. Ko hamba mbo kanta don. Ko club wala o kando. Ombo. Eji. Nena yeta banane. Eje ga. Oui. Voilà. Ala problème ko eje. DJ ay no hande no moy lol quoi continue des DJ jo men on de trop ouais c'est ça toujours ko golle de yo batame de encouragement toujours so wadi ko mo ikon Allah yo baymo parce que c'est sabu golle makko den ettimo ko wi don addi mo ando hande tu vois alors que goddo ta décourage ko nebi gollude wata tajo do non exact tout difficulté ji no mum
okay music ko wano sa tiwti ke difficulté ji din ya tani ngo dan ko ligne donc ouais allo ak don ko sa tiwti ke difficulté ji ko ni ka music ko ayata ni eda ma sa ndari échec ji ko e bataay mum alors que ko dulla encourage jeune on fo e kala wondo wadde musique yo wakkilo golla fino avancira jango tu vois mardo manager mo ala manager producteur et tout ça mo be yo wakkilo golla golli mum parce que sa wadi ko moji kon toujours ay bay ko moji kadi voilà jette goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum alaykum salam ina ngeto ne no dame ngonto depuis Benetali kono yiɗa invité jami on hande ɗo ina lan welcome mbaɗa fatara ma seeɗa kono noon kadi wolta fi makko par ce que a yi clip a yi image ara komi fana ko waɗnan clip makko iya clip makko kadi ga eyi ala nde yiromo ɗon clip makko on tegama ala problème joni mi acci ɗo no yirodiron donc ka ok hey comment vas-tu frère ça va ok voilà ouais aray anayi afeji ɗi ko non joni yata wonde wotere archive guinéen ɓe Sénégal ɓen ɗo konnu seedamma fiji gon ton parce que dayi ɗo joni tawi ɗo wona guinéen jo ɗo sénégalais wone Sénégal ɗo hima wona top Sénégal ɗo ya guina wona ɓe jippinama ley voilà musique on sendi ɗum ɗon ko affaire encadrement ko affaire encadrement parce que musique on kadi sa yima e artiste no wodi e dohɓude directeur d' artistique ma e sa ala manaji ma ɗum o meɗa dowa heɓude ko yiltanama piiji ɗum ka musique alors que ɗo yiide ɗo pay koye busma janɗuɓe de no yima ɗo par ce que ɓe yehi guine tata toon ɓe jippina par ce que minen lagine piiji ɗin fof fayda no seedi ga ton musique ji goo no ton kiifetake son ji goo ta sa yehi ay ɓeɗitotako ma par ce que artiste o no ɗuuɗi taw artiste o no ɗuuɗi tu vois alors que komi encourage ta fof ko mo be waɗu golle ko holli no ɓuri moƴƴude kon hara kala ka yarɗa aɗa hori golle ma ɗen quoi voilà merci hara nani afeji ɗin guine jon sénégalais siwi guine hara ɓe jippino ndigi ɓe jippinɗa ndigi sa mi yare ko golle lanni hara jetta goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum wa inna ngettoy no noddame on to voilà haray préparane Ousmane Paykun ndaren clip maggoto arten en plateau men do gandi ha joni ko waɗa ko 78 107 82 38 ande noon la yetta ba ande mom la yetta ba samnen do wona Aissa ɗon e Grand Yoff Aissa en ɗiɗoɓe Grand Yoff Fatima Grand Yoff e Diadiane ɗon samnen photo na seeɗa dalɓe Grand Yoff ɓe gaccara e goto haray maydaren Ousmane Paykun ɗon hayso ko son jeylan on wala daali goɗɗo e mum merci haray mane ko giggolngol sonjilan haray ɓe andati mi feeti ɗo gandi vraiment Ousmane Paykun kankadi o yi concert waɗi ɗo concert machallah mo wawi so mo wawi daali waɗugol afeji ano laɓa no foti machallah majjiɗi ay ka kono noon woni sa waɗide donno tun kono donno ko ƴiƴa wonta so woni ko baban ko noon affaire no yarda ok DJ régime famille voilà haray objet ma tigi non taja ɗo tawtaw ɓe landilan an ko musique ko honno watta ko vrai ko den sol to watta wala ko love to watta parce que gel nane fo yote ɗum ɗon fo yewtaka fin ɗon walla ko love tun kigol tun musique ko min personnellement mi waɗa hari fo hari mi waɗa no demsole ɗum mais ni fayda koye afro bitto mi ɓuuri uyde mum pastoral musique ko ɓen afro pastoral ko noon mi ɓuuri uyde mum ni quoi joni anatan ko ɗum woni gollande ɓe wona love on noon mi ɓuuri sobinade mum quoi joni mbeɗa heeɗi nanugol ɗon den so seeɗa no après mi landuma objet ma ko honno demsol yeah man okay oh na simiɗo yiɗumami alante ko laaɓi poste simiɗo falamami holle giggole so fop goƴe ɗe ngalani min joni giggol ngol kokkod kono ko mami ngollaɓe menen kadi joni ko mod mi nana mi jaɓa mi hutora fop komin haldi komi hunna ɗu fop ñande go aroya miɗo ka top golle ande min mi wakkiloto nene innunolan tami tewtogoto tami hulufuy ɓay komi ɓiɗɗo gorko komi wawata ko min mi ekkitoto ko ballalala min mi jogitoto jam fante ko dugula bonnuɗo holare on ko dugula so haldi o inna bonata hara mo fellitino o waɗata hakkude mon ko yo bonnu o fala faminanama kanko mo aña laaɓal bona walluɓe
hettiɓe lamme fof no weltana yiɗi la waɗani lan komi fala woɓɓe no gaɓe andala bondiral woɓɓe no jiiɓi ko woni kamɓe nga foppi no weldi ɓay ko gonga yiɗa ɓaytuno laaɓi ko dow tun suutamo laaɓi ka yaari wonisata ɓe ɓaniti woɓɓe menen men duña innuɓe hunde ɓe waɗali sago moɓɓe on hara men ɓurali meɗe nanude kono meɗe muñi ɓayti ko muñi ɗo o fooli ko waɗuɗo doyi o wawi laaɓa ɓernde hay goto mona naki Jama TV hay goto mona naki on nani ka piiji ɗin no waɗi piiji dewɗami kam yewtata ko piiji ɗin no waɗi piiji flop ça vient dal fo afro dancehall reggae fo dal affaire on ko non andi artiste mom fo ko junjaɗa objet ma tigi ko non objectif an ko wonugol artiste international évoluegol dow fiyo adna on fo andu fimi ko ɗum woni objectif men on voilà haray Dakar c'est la première fois à Dakar ko ara ko fi objet ko fi ndo business gon tan to be nan ayna fo wolti ara ko fi projet adumaga Dakar way ko fi projet adilando fi projet njano projet ji njani parce que je suis avec mon producteur là ko fi projet meɗen ari fi mixtape e fi na fi ɗum noon tun addi men ari kadi fi waɗugol clip ji njani ara ko clip ji tata fans ɓe men siidi kamɓe tigi ɓe weltoto ɗin projet ji projet ji goɗi haalaka non fof no tawa Sénégal ɗo voilà vodu ko falama landogol ende Sénégal ɗo e nder artiste Sénégal ɓe yiɗa men ko bon idole ma Sénégal ɗo idole min idole an d'abord la yiɗi taw Djiba voilà Djiba himoɗo Sénégal ga voilà an yiɗi ko yimata kon Viviane Ndour non idole gene pour Guinéen ɓen quoi pour boji rap woni Sénégal ɗo waɗaɓe lo ɓen ça comme Guinéen ɓen quoi arana nugol Youssou Ndour walla nugol Djiba ara sur les artistes locaux je reporte ici exemple Thierno Wizi Alka Zayon non c'est pas quelqu'un rek no goto tum idole non moi non andi par exemple mi la wahi ɗugo min ma idole amin ko an ka non ko nder nouveau génération landaɗa c'est comme ko ada comme Sénégal ɗo kon non artiste on fo min no welalan quand même non ko non haade no wode préféré man dawarma andi hunde ko golle ɗe landi ko yoɓi ko no yewde na fi forangol oɗo wonangol o ɗum ala ɗon kote ko pala ɗo direct wondani non personnellement ni min artiste ɓe ari ɗo ɓe wonda fi yoni mono wala mona ko wolliɗa ko welma ko ɓernde ko wolda woni ka ɓernde an on tigi mo maalande woni ka ɓernde an kon ɓe fof maɓɓe ɓe fottanalan beruɓe mi andi ɓen tata sonde pot kadi ɓe fof ɓe fottanalan non mais fof ne fottanama kono a famal exact ko landeɗa kon habolanga idole e nder Sénégal no wodi wona hino ceer dansa hino akaja hino ceer no wiisi hino kimjo hino ɗon dal hino ɗon espace petit boy voilà ça fait on taw aray hamu ya jetta oɗo ko ligne après arde allo assalamu aleykum allo salamu aleykum inen ngi toyno noon damen on to DJ famodire oɗon taw oɗon mi anda sinamo telimile voilà ɗon taw mi jaaboto mon question ɗon par ce que min on ko woni ka ɓernde an komi ari ɗo kon quand même mi yiidi e maɓɓe ɓe fof ɓe accueillilan kadi tu vois alors que hari kadi mi kiifaynoɓe avant que mi arde ɗo joni a kiifiɓe avant ɗargol ɗo par ce que ani a yi compte uji na gotum si wonde artiste Sénégal ay compte makko fami ko ndarde compte makko mi ande Guinée men gam men gande personnellement on question ɗum watama jabade mo quoi parce que fof ɓe go fottanalan quoi joni Guinée non Guinée no dandi mon frère d'abord non frère ji an tu woni ton non ko kotiraɓe an tu woni la Guinée tawta kadi ko ɓe wonti weldi kadi tun artiste ɓe ɓen fof ton fayda tu vois alors que ɓen noon kadi way donc kadi ala kadi idole goto innugol idole oɗo ma fof ça fait miɗo weldi e fof joni gonno hattaɗo wawi wayntogol ɗon fi andi hande kadi Jama TV wawi wayntogol jama on ake émission on woni e tan quoi DJ ande instri ala ou bien instri ala ande fame rek pas mal la prochaine fois quoi OK avant tout d'abord mi weltani ke kala on don sivude France be am min fo depuis Labé jusqu'à Conakry partout Sénégal en France yaari États-Unis be fo mi do weltani be parce que on tina andi no siva sabu dum non kadi on jonde on ti courage gollugol mi weltani ke kadi Jama TV e ko be woni wadde parce que mi do yide clip ji din sa ndari ko wano ka radio ko clip ji
artiste loko on fayda be buri wonde wattude faalabe yaltude ben tu vois alors que non faut ko wadugol golle moje parce que ça crée télé da way ko an andi ko ndu wattata ton mais quand même be wallita de artiste mi do weltani be la encourage be kadde plus ko ndo woni golle quoi ouais an kadi DJ Lamzo mi weltani kema joni dernier freestyle Jama TV men fala ko plateau tanka Jama TV Jama TV mimi alaifi mo in the morning ni kodo Jama TV go mami alaifi mo in the morning mi to na dundo sayari Senegal fop no gentiti wobe go no ndara be tele lagine sayari Gambia be no ndare to Jama TV mi wondi be gaina in the morning mi to na yondo DJ Lamzo mimi di no ma pai kunye maudo do waliti in the morning ko do tun suta voilà merci no ko Jama TV ensemble respect merci merci beaucoup haray kenen makko no do ande invité jo do ngandi vraiment wi afeji no yaari non voilà man fotno la ba haray reji sa pari do main ndana don mi aji ko kimjo wala dal akasan on dali morso godde mabbe ko arda o e mum après wawe ngata kenen kala wayto do ngandi yanno nyande ko faamu den ko peji e voilà merci haray wi invité jaltudo do joni on vraiment wi kankadi c'est talent mo mari ko walta ko ngara jama e naatu ko page mako naata walito pakita yi wondo Guinée ko na wondo ko na kero Sénégal na goto pakita ndari hay lundo jina tabay ko hodda don e ka hoda don tabay na goto parce que ton ayobata location ko wonda don kadi ko medo andi boji din ko be xuusa e bada xuusa ha si woni be wada dum don vraiment har kan kadi ko watta ko mol no foti no laba har kan walito mo do ngandi vraiment kambe kadi mashallah mi wata inugol parce que ko ni afeji di yarta artiste jara na comme jara événement tun ngarata ko sare wala na tari ara na jara concert tun ngarata ko sare hare ma inugol long vraiment afeji din labama foti hare hande kadi la inugol long émission on ko ni yarata tous les samedis de mad invité be ke sobe de mari peji kesi nyand chaque samedi et chaque mardi de mari dundo hare kala ndarno de émission on weladi dum hare minen torindigi yafiye hare kala ndaado émission on tawi no weltin dum bernde hare ko non men faajira parce que neddo ko wada ko hoda hare ka ko ndaji samne non kadi wana grand SK don kadi e dali e mafia e cartel do afami felengo be fo ngatiala gote mabbe do ngandi wa medna fo ngatiala gote hare merci beaucoup mi weltike fota wana seeda hare hande kadi inshallah kadi en mardi prochain bye bye merci ciao